titiang. Sedurung titiang matur, lugrayang titiang, ngaturan rasa angayu bagiu, majeng ring ide Sangyang Widiwasa, duaning, sangkaning asung kertawara nugrahan ide, titiang, asa punika talar ide dane sarang sami, preside mapupul iriki, wastu preside ngomolihan kerahayuan. Asa punika talar sejeroning pemargi utsawa dharma wacana, sane mapaiketan ring utsawa dharma kita, Provinsi Bali, warse kalih tali selai puniki. Idedane sarang sami, mungguing dharma wacana sane pacang atur uningayang titiang, inggih punika memulde nincapang bakti marga melarapan antuk kirtanam. Idedane sarang sami sanewang yang titiang, ngeninin indik bantang bebawasan titiang punika, wenten kekalih sanijagi atur uningayang titiang, inggih punika. Kepertama, nabi sani kebawas bakti marga punika, miwah sani kepengkalih idedani, nabi mawinan kirtanam preside kanggenin capang bakti marga. Idedane sarang sami pemekas anggapan urikse sani dahat mustikayang titiang, krama hindone ring Bali, sampun patut nincapang serada bakti majeng ring ide Sangyang Widiwasa, maka sarana nyujur pikayunan rahayu. Sekadi sane munggah ring pustaka suci Sarasa Muscaya, sloka kalih wenten kesurat kadi asa puniki. Manusa sarwa putesu wartate wai subasube, asubesu samawistam subeswewa wakarayat. Tegasnya neka dia sapuniki dedani, sekancan sane murip ring jagate, wantah sang sane menumadi dados manusia kemanten, sane preside maparilaksana alawiaden ayu, patut tegap maparilaksana sane luweh, ri sejroning parilaksana sane corah punika.